Aleksandar Tatalović, 21-godišnjak, koji je ubijen u sredu oko ponoći na Petlovom brdu, kada ga je izbola grupa maskiranih mladića, nekoliko sati pre zločina posjetio roditelje koji žive u obližnjem naselju. Tatalović je šetao sa devojkom i drugom kada ih je s leđa napala grupa mladića. Nesrećni mladić preminuo je ubrzo u urgentnom centru. Kako kažu komšije njegovih roditelja, nekoliko sati pre zločina došao je da ih poseti. Te večeri smo ga vidjeli kako motorom dolazi kod roditelja. Nismo ni slutili da je to posljednji put da ga vidimo, pričaju komšije. Kako kažu, njegova velika strast bili su motocikli. Mnogo je voleo motore, imaju neku radnju na Petlovom brdu. Ne znam tačno da li je bila radionica ili je samo prodavao delove za motore. Od malena ih je obožavao. Uvijek je nešto čačkao i popravljao oko njih. To mu je bila najveća ljubav u životu i preokupacija, kažu poznanici. Policija i dalje intenzivno traga za napadačima na Tatalovića. Oni su se posle zločina razbežali. Policija je pričala sa njegovom devojkom i drugom, koji su praktično svjedoci zločina. Devojka je rekla da jedan od napadača imao kuhinjski nož, te da misli da su i drugi bili naoružani. Kako je rekla, motiv napada joj je nepoznat.